Ćao svima, dobrodošli u još jedan Think Remotely video. Moje ime je Aleksandra. Prethodnih dana smo pričali o tome koje su to najbolje prednosti rada od kuće. Danas želim da pričamo o tome šta je to što je pre svega neophodno ako želite bolje plaćen posao koji ćete raditi za stranog klijenta odakle god želite. To je naravno engleski jezik. Sve drugo znanje, bez znanja engleskog jezika, automatski ima manju vrijednost. U ekonomskom smislu, vrijednost je određena ponudom i potražnjom. Ako nemate znanje engleskog jezika, vi svoje usluge, znanje i vještine možete da ponudite samo domaćem tržištu. Pošto je domaće tržište malo, onda je i vaš izbor ograničen. Mada, naravno, postoje profesije za koje je ponuda na domaćem tržištu i dalje mala, pa oni ne prolaze tako loše, recimo profesori matematike. Ne kažem da je na domaćem tržištu nemoguće izgraditi uspješnu karijeru ili uspješan biznis, apsolutno ne, zapravo apsolutno je moguće. Ali moja poenta ovdje jeste da ako svoje usluge i znanje ponudite svjetskom tržištu, moguće da ćete naći nekog ko će za to biti spreman da plati višestruko veću cenu nego na lokalnom tržištu. Ilustracije radi, pogledajte sljedeći primjer. Ako bi svi dizajneri u Srbiji odlučili da rade za strano tržište, ponuda dizajnera na lokalnom tržištu bi značajno opala, a to bi značajno povećalo cenu radnog sata za dizajnere koji rade u Srbiji. Tako da dobro je dizajnerima koji rade za inostranstvo i dobro je dizajnerima koji rade u Srbiji. I naravno, da biste ponudili svoje usluge stranom tržištu, neophodno je da vladate engleskim jezikom. Nivo engleskog jezika ne mora da bude napredni. Zapravo nikome u Europi, sem Britancima, engleski jezik nije maternji jezik. Tako da svi govore stranim jezikom i dok god postoji mogućnost da se jasno iskomunicira poruka, svi imaju razumevanja za vaš engleski, tako da ne brinite u tom smislu. Niko neće osuđivati vaše gramatičke greške. Međutim, iako nije neophodno, napredno poznavanje engleskog jezika vam može biti od koristi, od značajne koristi. Pre svega, zašto je bitno, kada znate dobro engleski jezik, možete sebe da predstavite u boljem svetlu i možete uverljivije da formulišete svoju ponudu. Ako dobro vladate engleskim, dok razgovarate sa nekim, osjećat ćete se opušteno i to će stvoriti sliku da imate više samopouzdanja. Još jedna stvar zbog koje je engleski bitan, tu nije možda neophodno poznavanje naprednog engleskog, ali svi materijali za učenje, svakojaki kursevi, sve je to na engleskom jeziku. Naravno, postoje stvari i na srpskom jeziku, ali kada bismo čekali da sve bude prevedeno, do mnogih informacija bismo vjerovatno došli za nekih 20 godina. Poenta ovdje jeste da je engleski jezik neophodan za rad od kuće sa stranim kompanijama. Napredno poznavanje engleskog jezika nije neophodno i bilo kakva sposobnost komunikacije će vam značiti da započnete svoju karijeru rada od kuće. Ako želite da unapredite svoje znanje engleskog jezika, nebitno na kom ste nivou, u sljedećem videu ću pričati o tome kako da relativno brzo i efikasno značajno poboljšate svoje znanje engleskog jezika. Do tada, vidimo se, pozdrav, ćao!